आकाशवाणी इम्फाल खेत्रिमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ मणिपुर की विधानसभा केंद्र मरी की मरे की मिखल की हयेंग वोट थादनबा सेम साबा लोइरे पोलिंग पर्सनल सिंह चनबा होख्रे मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेपने हेंगलपदगी अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग कुन सुगदोरे प्रधानमंत्री हारी टेक्नोलॉजी अमसुंग चिंजाक सेम साबगी अनोबा पांबैसिंगना भारत असि अथुबा मतमदा लौ सिंगुगी एक्सपोर्ट हब अमा ओरकलगनी अमसुंग यूनिवर्सिटी अमसुंग कॉलेजसिंग अमुक हन हांगदोंनबा UGC ना चना कांगलों सिंह फोंगले लेबास ना मालेंगी लेचिट ओरिबा कोविड-19 मायोक्ता पुन्ना अमा तोइना लांथिंगनरी लमदमसिगी मियामना सकंग नेरबा मियुइ कयानसु लांथिंग असिदा माइ पाकनबगिदमा आकाशवाणी इम्फाल गी ई पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थोंग अहुम फेस मास्क उपा अमग फुट तरुक लामना लेनबा माइ मिट अमदि खुदसा तोइना हमदोकना तरुतना ना थमदबा अपील तौरी मणिपुर गी फोक सिंगर रोजी हैसनाम गी अपील ख्वाइ तरा पुमनमकपु रोजी हैसनामना इकोकनोना बुनेमजरी हौजिक मालेम पुंबा सिनबा थुंगना संदोरकलिबा लाइना लाइचत कोविड-19 संदोकपा हेनगलकलिबा असि येंगलगा अखोइ पुमनमकना वायरस असिदगी ngakthoknaba tangai fadraba नियम अहुम ngakna chatminasi अखोइ पुमनमकना युमदगी मपाल हेक थोकपगा फेस मास्क उपा मी अमगगी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबा अमसुंग सापोनमदी हैंड वाश सिजनदुना खुद सा सेंगना हमदोकपिबा काउगुमसी वैक्सीन पुथोक्ट्रिबा फाउबदी चेक्सिनबा हाइबसिना अखोइ पुमनमकी ख्वाइदगी फबा हिदाकनी हाइबस मियामना हेना खंगनरबा वाफमसी अखोइ खुदिंगमकना ngakna चटमिनसी हौजिक मपुंगैबा पाउ मणिपुर की विधानसभा केंद्र मरी की मिखल की हयेंग वोट थादनबा सेम साबा लोइरे कोविड लाइचन मरक्ता अहानबा ओइना मिखल पांगतोकदरिबा असि येंगलगा चुमना अमसुंग निमतमना वोट थादबा ngamhannaba अखन्नबा थौरांग कया लखले ngak senbagi akanba social थौरांग मरक्ता हयेंग अयु पुंग 3 तिगी नुथुल पुंग 5 फावबा वोट थादनगनी मिखल दा मथौ तोगदबा पोलिंग पर्सनल सिंग असि अयुतगी मागी पंथुंग योंगनबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदगी चनबा होख्रे मरकी मिखल पांगतोकदरिबा विधानसभा केंद्र मरी अदुदी थौबाल जिला की लिलोंग अमसुंग वांगजिंग तेंथा इम्फाल वेस्ट जिला की वांगोय अमसुंग कांगपोकपी जिला की साइटुनी मिखल सिदा पुन्ना वोटर लाख अमा लिसिंग 53 हेनबना मिरेप 13 की मिखल की मराइबक लेपकनी मिखल असिदा सरकार पारिबा बीजेपी ना केंद्र अहुमदा मिरेप थागली अमसुंग इंडिपेंडेंट मिरेप अमसु सौगतली विरोधी कांग्रेस ना केंद्र मरीमक्ता मिरेप थागली अदुगा बीजेपी का सरकार पामिनरिबा एनपीपी ना मिरेप अमा थागली मिरेप अहुमना इंडिपेंडेंट ने मिखल असिगदमुक्ता पुन्ना पोलिंग स्टेशन चनिसुमदा अहुम हांगदोकले मसिगी मनुंगदा 18 इरांग यामना थोकनबा अमसुंग अतोपा 18 अमना क्रिटिकल ओइबा पोलिंग स्टेशन हाइना मसक खंगदोकले कोविड-19 लाइचत की येंगलगा पोलिंग स्टेशन खुदिमक्ता आशा अमसुंग अंगनवाड़ी वर्कर अममम थमदुना वोट थादबा लाकपसिंगदा फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर हैंड ग्लोव न चिंगबा यंथोंनबा थौरांग तौरे वोटरसिंगना इपिक यावदबसु अतोपा सक्ताक चे 13 की मनुंगदा अमा यावरबदी वोट थादबा याहनगनी हाइरि सक्ताक चे सिंग अदुगी मनुंगदा आधार कार्ड एमजी नरेगा की जॉब कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड न चिंगबा यावरी मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेपना हेंगलकपदगी अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग कुन सुगदोरे हौकिबा पुंग कुमरीदा नौना मी चानी कुनगिनथोय पॉजिटिव ओरपदगी हौजिक राज्य असिदा पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग लिसिंग 13 यौरे हौकिबा पुंग कुमरीदा मी 139 नाबा फरकपदगी पुन्ना नाबा फकिबा मसिंग लिसिंग 13 सुरे नाबा फबगी चांगना चादा 9.9 मरी दे लेरी हारिबा मतम अस्ता मी अनिसी की बदगी लेना असिना सिबा मसिंग 135 यौरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग 3 लेरी मणिपुर हौजिक फावदा कोविड-19 की सैंपल टेस्ट तौखिबा अपुनबा मसिंग लाख 3,00,000 सुरे हौकिबा पुंग कुमरीदा सैंपल 2,138 टेस्ट तौखि मपान लमदगी नोंथक अमसुंग गाड़ी लंबिदा चंगलकपा मी स्क्रीनिंग तौखिबा मसिंग नंगरांग फावदा लाख 3,53,493 सुख्रे कोविड-19 लाइचा संदोप थिंगनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौदोकिबा मियांगी इहो जन आंदोलन मणिपुर पाक सन पांगथोकली जिला सिंगदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस मेडिकल डिपार्टमेंट अमसुंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयाना लेना असिगी मरमदा मियांबु भाब थानबा अमसुंग सेक्सुअल थरंग लखनबा थरंग कया लेपना पांगथोकली तेनपोल जिला गी ngamkhai मोरे
dasu jan andolan pangthokna miyam bulai chat stegi ngakthong na bathorong kya sili jan andolan asigi matang da Meitei Council Moregi General Secretary Nomaitem Inaucha Meitei na miyam da appeal tawradun hai ahanba maktuda mayam punamaku khurumjari ai Nomaitem Inaucha Meitei Council Moregi General Secretary ni COVID-19 laksinaba hotnabada miyamge apunba khongjang ama tangai fade natrabadi laina laichat asina aikhoida yamna chawna saitheng piriba siki saruk kaya thokna hengalakani maram asina masidagi ngakthoknabagi damak aikhoina yumdagi mapal thokpa matamda afaba marks niyom chumna upiyu mi tinba amadi punba mafamda phut taruk tagi tadana social distancing thambiyu sapon natraga hand wash na sengna khut toina hambiyu yumgi wangmada potchai paibada amadi miyamna toina sinaba potchai thengdringegi mamangda yariba makai hand sanitizer sinabiyu matam matamgi oina sarkarna tholakpa guideline sing amadi SOP ngakna chatpiyu Indian Railway Board ki member Leitung Bam Polen Meitei nangasi kumji part 2 da railways ki semga sagaliba thabak singing singkre Pamis industry Polen high housing chathariba thabaki khongjang asi asuma makha chatharabadi panam thamliba matangi manungda thabak loiba ngamloi kumji da tunnel hutpa amasung railway gi thong sariba adu yengsiladuna mahangna hai thong tere saga dobagi manungda mari ki thabak chathari adubu thabak toriba mung aduda mahangna penda ba phongdokhi tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini Pradhanmantri Narendra Modi na hairi technology amasung chinjak sem sabagi matamga chunaba anoba pambaisina Bharat asi atuba matamda lau singugi export hub ama ohelagani ngarang numidang wairam virtual global investor roundtable conference da sababati oraduna Sri Modi na hai handak lau singugi lamda awon bakaya purakiba aduna Bharat ki longmi singa puna tabak tawminaba yabagi anoba lambi kaya yatle Pradhanmantri na hai mapangang kanba amasung mating leba Bharatna malingi semilon tangdu leitana thambada mating oiba ngamalagani Magna hai malingi semilon amuk hana fagathan pada Bharat bu growth ki engine ohenaba ekhoina tawba yaba punamak tawgani Pradhanmantri Narendra Modi ga Italy gi Pradhanmantri Ji Gonti ga ngasi virtual bilateral summit pangthokani miphamasina luchingba asnida leba ani gi marakta leneri ba mari amuk hana mapung phana yengsinda ba amasung lamlam gi amadi malingi oiba achawba wapung kaya da mot phongdokna bagi tanja piragani Akashvani gi pangmin hai sarkar ani gi amasung private sector singi oiba yana che kaya sem sabal loire thorum asida sahi tongnagani Leba asigi mapam punamakta leriba university sing amasung college sing amuk hana hangdongnaba University Grants Commission UGC na chana kanglon fongle anobo chana kanglon asigi matungina containment zone gi wangwada leba university amasung college sing rajya amadi union territory sarkar singa khanaraga tangkak nain handokpa yagani Chana kanglon adu haksel amasung yaifa Imphal Mantraloi na yengsilaba matungda Griha Mantraloi amasung Shiksha Mantraloi na iyaba pire chayol amada numit taruni hangnanaba amasung social distancing ngangna class ki mahiroi sing hanthana ba UGC na hairi adumoi namak institution adugi darkar oiba matungina lari takpi bagi matamdi sangdokpa yai Bihar da ahumsuba amasung oriba tangka ki Vidhan Sabha gi mikhal pangthoknaba sem sabab loire Kishanganj Katihar Madhepura amasung Sopol yauna zila taramanga henbagi Vidhan Sabha kendra murfudara Nipanda hayeng votha da nagani Balmiki Nagar Lok Sabha kendra gi marki mikhal su hayeng votha da nagani Lok Sabha sit asida mirep tari na lamba thenari Vidhan Sabha mikhal asida voter koti ani la kuntra manga henbana nupi chamatra yauna mirep lising ma chani supna marigi mikhal gi marai buk lepkani Ayu pung tere tegi nungtil pung taruk fawa botha da nagani Raise ki Chief Electoral Officer hai next like irang leba kendra sing Balmiki Nagar Ramnagar Simri Bhaktiyapur amasung Mahisisi da nungtil pung ohum damak botha da bayakani apumba polling station lising kuntra hum da chate mar funi thoi gi manungda lising mari chama pan mar fudrama pan irang thokon mafam ni haina masa khangdokle Loshilakpada COVID-19 degi ngakthoknaba face mask upa foot taruk labna leiba khutsa amadi maimi tarutunan thamba haiba achamathong ohumbasi ngangna chatpinaba amukana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk hanna Manipur gi Vidhan Sabha kendra marigi mariki mikhal gi hayeng vote thadanaba sem sabal loire polling personnel sing chanaba hokre Manipur COVID-19 positive oibal leptana hengalakpadagi apunba positive case listing kun sugadore Pradhanmantri na hairi technology amasung sinjak sem sabagi anoba pambaisina Bharat asi atuba matamda lau singugi export hub ama oiralagani amasung university amasung college sing amukhana hangdonaba UGC na chana kanglon sing fongle pauloi zari